O sige nga, Rodan, mama. See you soon. Bye. Bye. Ay, talaga saan nakapinatkan ti anak ko. Agas, mga asawa ka nun. Kat dayjay babae anam amuna, ti kasar na. Nukaano dala nagababaw. Ha, amangan no si Karoden man. Anya aya, ti pakaapuriduang Franco. Ay ako, di ba ko na masumangputan da maha manipo di bagyo? Awan manang. Isut inyawag na. O mulagay am. Ada kayat ko kumaama pasamag. Tangay awan pa'y kayan ayat na. Barang no maasawaan mo tantay kanakam. Agkanat kalauna yun aya ang makiasawan ni maha. Manang, lumaklakayak. Saan tayo amay baga? No kaano nga ipulang tayo tibiyag. Kahit ko kumamot ang makita nga da itinatalgad nga ima ni maha ang mapanawag. Ay, anyan. Malaksid iti dayta. Makita kumapay mo, dagiti agbaling nga apokok At dantua. Kat, di amam to ni maha iti kunanaan na amamo na ijay bagyo. Masapul lang Masapul ang mapudusak nga umuda. Ngam kasanon, no isumot ti kayat ti anak mo. Malapdam nga ron. Lawanti, adakon. Nasaya at nakasangpet ka na sa lunat, iha. Wananti. Di pa pa? Marimwar mo, titay. Kuna na nga ada ka nun kasinarak na atao. Kasta ka di? Ay, ada ginatang ko apasarabok kada kayo, anti. Oo. Kan adamat dagiti sumagmamano a produkto, diagraman natnatang. Oh, mayat man, iha. Adda pa strawberry. Wow, nagsaya atin. Panawan nga minti strawberry itanti. Halala. Aginanaka, tahaan tagamahagag intun madamdama. Anya day kanti? Dalang naibaga ni papam kanya. Kaya't ko lang ang maamuan kan kano, puno. Kasla, mapugtua ko no anya day tanti. Sigurado ka nga, bubon? Di ka di may papan iti naamam mo kinjay? Awan, iha. Pudno, anti. Katno kaskasano? Iso siguro ti agbalin a lifetime partner ko wenno ka forever. Oh, sure ka? Nasingput nga tabot. Kat, ijay lang ba't anaam-am mong iha? No saan laki ti apamarang dagiti ipakpakita na kayo nga bayat ti panagkadkadwa mi anti. Panagkunagkad nasaya at atao, anti. Sayaat nga, Rod. No, nakasangpat kayo asit dita, love. Ngam, ag-shower plan bi, tagresak. Nakatang mati, biyahe, so namin dua kami ang nag-stop over kay Lawrence. Rumbang lang, saan kayo umat nga agap apurawon no awan mat kam kamakaman nyo? So mat, O sige nga, Rod. Aginanaka pa'y. Agyaman na kiti panangipakaam mom, love. awan ang yaman na. Sige, I call you later. Sige, bye. Ay, agyaman nak. Nakaawid asip. Inton bigat mo't ti biyahek. Ay, anya nga ta. Umanugot nga ta ni maha. No ijayak adagos ken kuana ti panagkasarmi. Agin ina na iti kwarto na. Nasayat nga rod. Nasalun at daan nakasubli dito Ilocos manang. Ketamom ka di, Franco. Oh,
Ti anya manang. Tinamag ko kan kwa na. No pudno tinasaom kanyak maipapan itinaam-am muna ijay alalaki. Oh, anya ti kunana manang. Pudno ka no, katamangan no ison ti agbali na partner na ka no itibiyag. Ay, awan mabalin ko, no isot kayat na. Ang sapay la ko ba? Ta saan to may sarsarak lang ti anak ko. Takaano lang anam-am muna ti na sa o lalaki manang. Nanakam ti anak mo, kandi adal. San mat siguro abas tagtalag, iti dayjay alalaki. Wah, nasayat lang nukasta. Masaya nga anak iti anak ni Amiga Conchita. Awan maramidang Franco. Katapno saan ka nga agparikot, pabusuyam, tibugbog tong nga anak mo. Roba nga itad mo, ti waya-waya na amang pili, iti katin na kunay-nay na iti tungpal biyang. Kasano iha? Kumusta ti bakasyon mo? Mayat, papa. Saan ako namas daw, no ibagam amayat. Tadanam amom ijay ako nam ana magpitik di tapusom. Yes, papa. Iso nga, isardeng yun ti agilusyon iti anak ti Amiga yung ako nayo. Ay, sige. Kaya't ko amam-amo ti ibagbagam alalaki. Saan kayo ngagdanag, papa? Ma'am mo yun to. Nang runa, no kidawan nan ti imak kada kayo. Anya, kasta kapartak. So what, papa? Ada ka didakas na? Iha, saan mo pa'y ngam-am mo unay? Tayjay lang tinagam-amuan nyo. Ibagak ka na kayo tipod no, papa. Kas na ko na. Narik na, ti panagpitik ti pusok para kenkwana. Iha, May kadwa. Saan ko akaya ti panangitulag yung kanya kiti anak ti Amiga yung ajak pa'y nakitkita. Kan saan yung pa'y mata nakitkita ako na yung? Taubing pa iti napanday di Amerika. wan, kabisadok ti pamilyada, iha. Kas na ko nagpapa. Saan agarantiya na ita? Iso atap no, sumardeng kayon amang iduron kanya kiti dayjay ang lalaki. Makiasawa aklaan iti naam-am mo. Tangay mariknak nga agayatak kenkwana. Iha, Kat saanin amabawing pay day ta apangadeng ko, papa. Saan mo mapabasol ti anak mo? Husto ti ko na. At bali si kamot laeng ti mangiduron kan ko na tapno makiasawa na dagos itinamam muna. anya, Ulitin, ited mo ti waya-waya iti anak mo. Tamagan no mismo nga anak mo ti mapukaw mo nukwa. ha. Ken padag ko na, saan mo amabawing tirik nana? Okay. Saan kon nga ipilit? Ang kayat ko ang makita, wado maam-ab mo tina sa lalaki. No, o di kadawam iti anak mo. Ibagam ken ko ada, kayat mo amaam-am mo, uwan no makita. Kunyak lano saan ka paya sumangput ita, iho. Aman, mama. Ukati ko naman na mamom. Nagawid na mata. Wan, mama. Imo na nagawi dan. Wano nagsubli dito Ilocos. Oh, kasta ya. Mama. Anya ti makunayo no mga sawa ko ni ti mabiit. Anya, sino ti asawaam ay? Ti namam mo kiti bagyo, mama. Kasta kabiit, di pa nakaadat relasyon nyo. Manula nga aldam. Mama, awan parikot. Tagpada kami itinarik na. Agpada ang nagpitik ti puso mi para ititunggal may sa. Gapo iti dayta, agdwa-dwa ako niti kinatao dayta ibagbagam. Naggasaten ka nakabanit iti nalukmag nga ikan. No kasta ti pamati yung mama. Baliktadan tayo mat. Hindi kasla nakaban itakmat iti nalukmag nga ikan, tadamot mabalinda. Anya, Adamot vacation house day bagyo. Modelo pa ti logan na. Iso pa ti driver. kasta. Wan mama. Saan kayo ngagdanag? Yam amok to kada kayo. Sige. Kaslag dwa-dwa ak no nasingpet ibagbagam no saan.
Day talaga, day takabiit yung nagamam mo kan nagasidag anagos ti pagduwa-duak. Tilaang makunak mama, uray anyat aramidan nyo. Saan da kun amalapdan pa'y ang mga asawa ken kuana. No lakit di umanugot, agkasar kami ni ti kabita na panawan. Aniya. Iti kasta, sumardeng kayo na mangyabog kanya kiti anak ti gayam yo. Please, mama. Itadyo ko makanyak ti wayawayat, amang pili iti agbalin, akasimpungal, iti tungpal biya. Oh, sige, no day tatikod kayat ko nga ron am mo, ti ibagbagam. Sige mama, kasaritak to, no nakasaganan a sumango kada kayo. Sige. Ket no anyan to ti mapagtulagan mi, ipakaamok kada kayo. Kinasarita yung gayam ni Papa, may papan iti dayta, auntie. Wen, kat, saan ka nagdanag? No saan mo akayat, ti kidkidawin na kin ka. Saan na ka amabilit? Sorry, auntie. Sinukir ko ti kayat da. Karbangam, ti ilablaban mo, iha. No kaano anak karignaki ti kastoy. Nabganan pa ni Papa. Noan niya ti ipitpitik ti pusom, noan niya ti ammom wenno namnamaem a makaparagsaken ka. Isutsurutem, iha. Uwan, auntie. Bayang, siyak ti makaamukan ni papang mo. Agyaman ang auntie. Ngam, madaman kidawag, iha. Ano dayta, auntie? Siguro, iti panagpaspasyaryo ken panagkuykuyog yo. Adamat picture yo. Saan ka di? Ada, auntie. Nagato. Mabali na kita ti picture na. Ay, uwan, auntie. Oo, sige, sige. Ada iti cellphone ko. Mabit lang. Wait lang, auntie, ah. Wen. Open at ti gallery ti cellphone ko. Sige, sige, sige. Ayan, dagiti picture min. Aday, tanti. Iscan ko. Oo, sige, sige. Day, tati medyo close up picture mi J. Lourdes Grotto kan PMA, auntie. Kita man. Nagtaeran, iha? Oo, auntie. Talaga ano taer. Kaingingas ni Richard Gomez. Saan ako dabas daaw? No, makayawan ka kenkwana. Ken nagpitik ta pusong iha. Nagtawar mo't gaya. Sigun kan kwa na, auntie. Kaingingas sa kanula unay day di papana. Iho. Siguro. Nagkukuyog kayo ba't nagpaspasyar, ijay, inti ibagbagam nga na ambaw ka na magpitik di tapuson. Wan mama, da kami ti nagkuykuyog sa nagpasyar. Iswa, nakapagsiningad kami. Kasta. Wan mama. Kat sigurado, adamat picture yo. Wan mama. Nan, mabali na kita. Sure mama. Mabit laang. Da-scan ko iti gallery ti cellphone ko, ha? Sige, sige. Atoy mama. Kitaan nyo. Sigun kan ko na. Kaing ingas na kanuunay day di mamana. So, nukasta ulila diti ina. Wan mama. Anyat makunayo. Kaing ingas kanu ti may isang artista. Ani Isabel Daza. Wun na Anyat makunayo mama. Tay ko na ako, ulit-ulit ko, ni pasyar mo to, dito balay takayat ko, ama-am-ambo. Sorry ha, medyo nalataw ha. Okay lang, love. Sa anak pa'y mata na bayag. Ti amok agor uray kan. Ada pa ngamin na pananmikin ni Lawrence. Inaibam ko maa. Ada lang tayo ti boyfriend na. Kasta ka di. Siguro, ado ti kain naawag na idi at datay ujay bagyo. Ay, uwan. Anya gayam ti order mo. Aday ti minu. Makaamo kalatan. Sa bagay, amok mat no anya ti favorite mo.
Basta saan na chicken. Okay. Beef steak kuno sisig. Beef steak lang ta. Oh, sige. Mabait lang tayo bakti waiter. Waiter! Anya ka diti ibagam, takas laggan at kalaunay nga kita ta. Umo na. Namiss ka, love. Mano lang aldaw saan ta nagkita. Oh, anya nga rod, timabalin ko no kailiw ka. Alawanan. Apay, saan nakakailiw? Saan? Agpaiso? Wan. Panggap ko mamailiwakan ka. Nya kamutan? Halawanan. Joke ko lang mat. Anya ka diti napatig-unay nga ibagam. Adakid daw ni mama. Ikuyog ka kano iji balay. Takayat nakamamam mo. Anya? Impakitak ti picture mo, takinid daw na. Saan matan nga agpapatubat? Kahit nakakanawa makitan. Oo na yun. Ay, sorry ring. Saan pa yan nakasagana? Okay lang. Saan ka mabali na pilitan? No saan ka pa nakasagana? Please, maawatan na ko ma. Okay, maawatan ka. Ang no, kidawag ken ka itang agkasartan. Ha? Ha? Isus, makikiktot kang saman. Kayat ko apanaknakan, ti kinapudnok ken ka. Ken, saan ko akayat amapukaw ka itibiyag ko, love? Please, ikanak basit iti panahon ko ang mga adal iti dayta. Kan padasok nga ibagakin papa, no anya ti kunana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kuna ni Ante Marimor ka. Kadwam ka diti gayem mo. Saan, papa? Atakin na sinarag ko. Dayjay alalaki. Wen, papa. Kat adakinid daw na. Kaya't nakano ang makita when no amo ni mama na. Basta. Imbaga, sa anak pa yung nakasagana. Iha, uray siyak. Kaya't ko, amakamam mo. Kan, saan lang aday tatimbagana? Kat isumot itati ibagak, papa. Anya dayta? Kaya't nangagkasar kamin, papa. Anya? Kasar adagos, iha? Kaya't nakano apanagnakan ti kinapudno na. Kaya't mamatan. Sa anak pa yan nakaigatim, papa. Kinid daw ko ti basit a panawan amang tingi-tingi tirik na. Iha? Seryoso dayjay alalaki? Saan na kano akayat ama po kawakan kwa na? Tanay bagak namin, nga ada kaya jo pangyasawaan kanya. Imbagam ti kasa, iha? Uwan, papa. Kat day tati may sa arason nga agapuran nga agkasar kami. Kaya't na asawan. Agayan ayat kayon. Kasjay kabiit, iha? Saan mat, papa? Babaan kano ti panangik kasar na kanyak. Mapanagnakan na anapun no. Saan nga taaga po tabak nang ka? Saan mat nga ta, papa? Ta damat mabalinda iti biyang. Kasta timbaga na kanyak, auntie. Awan mo't nga tati sa bali arason, no apay nga ganat makapag-asawa kayon, iha. Dayjay nga rod, auntie. Naibagak namin kan kuana, nga da kayat ni papa pangyasawaan kanya. Oo, isubat lagayam Kayat na kanupay apanagnakan kanyak, anapun no ti panagayat na. Iso nakasagana amang ikasar kanyak. Nga ure iti kabiita na panawan. Ada nga ron nga ti sumpat ni papa mo, idi imbagam da ita. Awan kanot maaramidan na no isot kayat ko. Pudnubot, iha. Kayat na kano maamunag kan makita nat ni mama na. Alakat, ibagam aday ta iti kaayan-ayat mo, iha. Kayat na paikit diti umay asikaswan na kano pay labas iti panakalukat ti branch da ijay bagyo.
Kasta ka di. At damot gaya mabalinda, iha. Adamat dagiti negosyo da, auntie. Kan adamat vacation house da, ije bagyo. Kasta ka di. Iso nga, adayumat nga ta, ati sanikwami tiga puna, kaya't nak nga asawaan, auntie. Dua-dubing gumot ijay, kan nagkakadwa kayo pa'y nagpasyar ako nam, iha. O di napali umumutin, no, niya ti ugali, nasan ka di? Wan, auntie, kas itin ako nakngaron. No saan lang kit di nga agpamarang ana saya at atao? Panagkunakot nasingpat, auntie. Anya ka titi dapat kay bagam ta kayat mapahingag kita ta. Maburi-bura nak namin. Anya? Aywan kaya. Napayag asaan damat ang nagkita na. Kumusta kayan kin Mr. Guapo? Okay, Mat. Awan mat parikot. Uy, anya nga rin ti pakaburi-bura. Kaya't kanong arudon ni mama na ngagkita kami. Nga, ikuyog na kaya pala ita. O di mapan ka. Kasla aga mga ka-Clarence. Amang ano, di nak magustuhan. Awan ti rason asan na ka magustuhan. Nagkasat kiti at bugbugtong ka nga anak kan agtawid iti amin asan ni kwa dagiti naganak kan ka. Uwan mat kiti Kan nasingpet ka mat. Saan ka mat akas ka dagiti dadto maabugbugtong nga anak nga spoiled brat. Wano, laki sa layaw akong kunada iti Tagalog. Sa anak akas day friend. Ngamin, insuro nak day di mama. Kan uray ni auntie kadagiti nasaya ata sursuro. Wan, amok data. Anya ti aramida, Clarence. Rumbang ka din nga pakita iti mama ni Ray. Awan mat nga tati dakes na. Awan ti rason tapno saan mo kayat nagpakita. Oh, mano abulan mat ti relasyon yun. Uwan mat kiti Nasayat mat anak pakita kan iti mamana. Tapno makaamamum matan. Lawrence. Kasta ti rumbang. Katnimat papa. Idi pailaang nga ibagbaga na. Kayat na amam-amo ni Ray. Aggudang matirik na ni Ray. Saan ka nung pa'y anak kasagana? Nagadugat nga arte yun aya. Oo, niyang arte plano yun. May sapay apa kariribo ka kat. Yaw awisin na rin di pa nagkasarmi. Oo, matlagaya mo di kasar adagusan. Bayag yun. Ang mukmat. Sa bagay, no panunutan, awan mat kat ti parikutan, taadda kayo matan iti husto nga edad. Saan ko amawatan tirig na? Ay, arte! Kasla sa anak pa'y anak kasagana asumrak iti na estaduan abiyag. No, siya ka may sama, ha, iha. Nulakit dita, isut, mapagtulagan yo, di sige. Adi, Tapara kanyak, nabayag man, when no nabiit pa'y ti panagam-amuyo, no agginusto kayo at talaga, awan parikot iha. kaya ko, inton dumanon laangan daray kan mamana tapno makasarita na kan mamamuda ni papa. Sa bagay mo't kit di. Kasarita nga rin ni papa. No, umanugotan tapno malpasan. Siguro, sa anak mata nagbidot na nagayat kin ni Ray. Da kayo mabalin latamot tapno kas pangarigan. Taadan tumakunan ni papam. Ay, awanin maramidan da. Awan mat nga tanti rason adi umanugot ni papa, auntie. Adda ka di rason, adi na kayat ti makisango kanyak. Awan mat kiti, papa. Apay nga rod adi na kayat ti agparang kanyak. Saan ka nung pa'y nakasagana, papa? Iha. Kaya't nang agkasar kami. Anya? Kayat nan agkasar kayo. Di na kayat ti makipagkita kanyak. O, anya, papa? Ibagak nga umaydan makisarita ka na kayo? Sige. Nasayat mo't nga rod. At sapay la kumatasan ka nagbidot, iti pangadang mo, iha. Ulitak Franco, itid mo ti waya-waya iti anak mo. Karbangan na dayta.
Kansan mo nga urayan nga agrebelde tirik nana. Agyaman ka kit dia, no ikasar ti lalaki ang nagustuhan ti anak mo. Ang manang, saan kung amo? No anya ti kinatao tayo di lalaki. At damot na kamnan, intelihente mo ti anak mo. Wan matkit di. Kan, panawinin, tapno agsettle mo ten. Imbagak nga agpaisukan ko na. Ang saan kumamot akas ta kadaras? Kaano lang nga nagamamuda? Ita, kayatan ti lalaking agkasardan. O di agyaman ka, taagkasardan. Ang mga nuanyakit din tinapasamak kadakwada. Idi adada iji bagyo manang. Isu nga agganat da unay. Anya? Prangko! Kasta kababati panagkit-kita ti anak mo. Akwa manang. Ited mo latan ti pamalubos mo, Franco. Sorry, amiga. Saan anapat ganda kiti kaligagom ta? Anya pa'y kuma, nga bala, sapay lang kuma, nagbanag na kiti anak ta, anasayaat, kada kiti napili na, makatakunay na ititong palbiyak. Wan, amiga. Good luck langan kadakwada, kada ta, No bilang si kantulangan ti may sa kadagiti ninang da, amiga. wag, sige amigo, awan parikot nita. Ket into nagasawa mo ti anak mo. Sakto mo ti may sa aninong. Ay katuwad amigo. Apay kit din, nasaan? Sige nga rodan, amiga. Kastapay. Bye. Nukas ta, nakapagsarita kayo, di dumanon tayo. Wan mama, ngam awan pa'y ti aldaw. Agpanuray ka no kaano ti kayat yung ay papan. Di urayan niya nga aldaw. O sige mama, Kat yan ta nga saan kayo na nakapagamamu ka nakasara kiti kunayo ana magpitik kada kiti puso yo. May santulagan na ninong yo ti gayembi iti day di papam. wan mama. Okay latan. O sige mama, awagak nga ron ti kayan ayat ko. So, pangadeng mo daytan. Owen, friend. Kuna ni auntie, isuntumot lang, ti turungan na. Kung saan ka numatlang anasaya at ti mabayag nga inaya. Ewan mat kid dia. Kanamong ti may sa arason. Saan ko akaya ti panakitulag ni Papa iti gayam na. Uray. Panaawatan na kamat. Namunay mo tan. Unay mo't lagat at talagang ti panakaopay dagiti aggayem. Da papam, kanti gayem na, wano amiga na. Sorry laangan, friend. Saan ko nga isukat ni Ray? Marik na nga agayatak launay kan kuana. Nga uray nabiit kami pa'y anagam-amo kan nagayan ayan. Sa bagay, panagkita kat saan mo't amang lukloko. Uwan nga ron. No kumaawan ti vacation house day jay bagyo. Mabalin ko nga ibaga alugan ti bus na ti kotsena. Napanagdagan tangan. Putno dayta. Nakasaritak pa iti bakat a caretaker iti ibagbaga na rest house day jay. Kat nasayahat ka no at tao nagiti amo da. Ti akin balay. Uwan, nakasaritak man. Bugbugtong ka nung anak ni Ray. Kan ubing pa idi mapanday jay Amerika. Wan, di makalngag pa iso di Amerika. Ngamsan anak akaran ka dagiti ugali ti gangganat. Pudno dayta. Ugali tay latta a Pinoy ti kababalin na. Nakasaganan, ti bibingka, ama merienda a pinagatang bukat niya. Maha. Uwan, auntie. Mano dalaang mat nga umay. Upatan sa laang. Kasta ka Uwan, auntie. isuha. Ti inana. Uncle na kan kasinsin na abalasang ti umay. Kaya't da ka nung mat amam-amo kan makita. Ngam, datayo latamot din at isang putanda. Uwan, auntie. Awan mat ngamin ti sabali kakabagyan tayo nga awisen tayo kuma. Pudnot ako nam iha. O
niya. Nakaredy kayon, mama? Wan. Ryan talabasitin da uncle mo kanti kasinsin mo ani Sandra. Dagasan tayo langan ida, mama. Kababay no, agor oray da iti mabayag da maha. Sige, mapantangarudan. Dagasan ta idan. Nihiso na ba't kita? Naglugan tayo tinagsanda ka tricycle. Amumot lang ti lugar da maha. Saan kan samot anap na panpay ijay? Amok day jay a lugar, mama. Adda landmark nga intod kanyak ni maha. Kasta ka di. Wen, mama. Ay, unay kita pa nakaupay ko nagpaiso. Inar-arapap ko lakit din nga gabalain kami kin amigo Franco. Mama, iwak siyo daytan. Talaga asaan na mapasamak dayta. Daytan ti balay da, mama. Hello? Oh, Kunak lang arudan na dakain tinimtang, love. Wen, love. Pudok ka di daytoy. Apay, mama. Oo. Kas kaila, natok kawanan iti ulag dita. Hello, ma'am. Dadamot gaya man, iha. Uwan, papa. Iso ni Ray. Amigo Franco. Amiga Conchita. Anya ti, kaya ta sa wanda ito'y. Agam-am mo kayo iti papa ni maha, mama? Am mo yun, ti mama ni Ray, papa? Oh, Apay nagkatkatawa kayo. apay nagkatkata kayo matlatan, mama. Kita man laang, amiga. Kaya kyo asawan, papa. Ni Ray ti anak ti amiga yun. Oh yes, iha. Anya da ito, yan napasama. Tama na nga agpaiso ni Gasat. Agabalayan tamot laang, amiga. Bihag. Biyag at talaga. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.